Zdravo, veseli studentu koji tražiš spas na YouTube, a zdravo i ostalima. Danas ćemo pričati o temi koja često zna biti noćna mora jednom kada se zaboravi, ali u suštini ima jednostavan princip, pa ćemo je zajedno ponoviti. Pričamo o metabolizmu lipoproteina. Subscribe, like, šalji kolege, realno ništa ti ne znači, a na taj način me podržavaš da nastavim sa ovim i dalje. Kad smo to sve rekli, ajmo. Metabolizam lipoproteina je izuzetno značajan dio naše fiziologije jer se tako transportuju masne kiseline koje su značajan izvor energije. Transportuje se i holesterol koji predstavlja armaturu naših ćelijskih membrana, ali služi i za sintezu hormona. Ovdje imamo prikazan lipoprotein. Dakle, ono što se nalazi u svakom lipoproteinu jesu proteini, triacilgliceroli ili trigliceridi kako ih još zovemo, zatim holesterol bilo u esterifikovanoj formi ili kao slobodni holesterol i fosfolipidi koji okružuju lipoproteine. Danas pričamo o 5 vrsta lipoproteina: hilomikroni, VLDL, IDL, LDL i HDL. Svaki od ovih lipoproteina će sadržati nabrojane komponente u različitim procentima koje nećete trebati pamtiti, ali ćemo vidjeti koje komponente su najzastupljenije u kojim lipoproteinima. Metabolizam lipoproteina se grubo dijeli na egzogeni i endogeni, odnosno transport masti unijetih hranom i transport endogeno nastalih masti. Međutim, ova dva metabolizma se međusobno dopunjavaju i posmatramo ih kao jednu veliku cjelinu. Počinjemo sa egzogenim putem metabolizma lipoproteina, a to je metabolizam hilomikrona. Ajmo ovako. Mast se našla u tankom crijevu. To se registruje i dolazi do lučenja holecistokinina koji će djelovati na žučnu kesu. U žuči se nalaze razne stvari, ali za varenje masti nama su značajne žučne kiseline. Ono što će žučne kiseline uraditi jeste da razbijaju velike masne kapi na dosta manjih, okružuju ih i formiraju micele. Razbijajući veliku masnu komponentu na veliki broj manjih micela stvara veću površinu za djelovanje pankreasne lipaze. I pankreasna lipaza se pojačano luči u prisustvu holecistokinina. Ono što će lipaza uraditi jeste da razgrađuje trigliceride koji su sastavljeni iz glicerola i masnih kiselina. To će omogućiti njihovu apsorpciju u enterocite. U ovim masnim micelama se, pored masnih kiselina i triglicerida, nalaze i jedinjenja kao što su holesterol i liposolubilni vitamini. Kada su komponente micelije razgrađene na proste sastojke, dolazi do njihove apsorpcije u enterocite. Šta se dešava u enterocitima? Dakle, sada ovdje imamo svega: slobodnih masnih kiselina, monoacilglicerola, holesterola, fosfolipida. Ono što se sada dešava jeste stvaranje hilomikrona. Hilomikron je naš prvi lipoprotein o kojem pričamo, a kao što vidimo iz tabele, sastoji se uglavnom iz triglicerida i to je upravo njegova funkcija. Hilomikroni su glavni izvori masnih kiselina nakon obroka. U enterocitima im se ugrađuje apolipoprotein B48. Hilomikroni iz enterocita ulaze u limfni sistem, a potom i u cirkulaciju gdje započinju svoj posao. Kao što rekoh, oni će pružiti masne kiseline tkivima kojima je to potrebno. Dakle, masno tkivo, skeletni, srčani mišić. Dalja sudbina tih masnih kiselina zavisi od potreba, da li će se iskoristiti za stvaranje energije ili će se skladištiti. Međutim, prije nego što to urade, prvo im moraju doći u pomoć druga vrsta lipoproteina, a to je dobri stari HDL. Kažem dobri jer se popularno tako zove, o čemu ćemo kasnije govoriti. Ono što HDL radi jeste da vrši transfer apolipoproteina C2 i E. Apolipoprotein C2 vrši aktivaciju lipoprotein lipaze, a to je enzim u kapilarima pomenutih tkiva, dakle mišići i masti. Lipoprotein lipaza će razložiti trigliceride iz hilomikrona na osnovne komponente koji će biti iskorišteni u ćelijama. Kako se troši sadržaj hilomikrona, nastaju hilomikron remnanti. Hilomikron u tom procesu može vratiti apolipoprotein C2 koji je posudio od HDL-a, a apsorbuje se u jetru pomoću apolipoproteina E,
koji se nalazi na njegovoj površini. Malo prije smo također pomenuli kako mu je HDL posudio i ovaj apolipoprotein. Apolipoprotein E se veže za receptor za LDL u jetri, a potom se hilomikron apsorbuje i njegov sadržaj reciklira u jetri. LDL receptor također veže i apolipoprotein B100 koji se nalazi na LDL-u, o čemu ćemo uskoro pričati. I time smo završili priču o hilomikronima. Dakle, glavna funkcija hilomikrona i ono što bi trebali da zapamtite iz ovog videa jeste da nakon jela obezbijede transport lipida do tkiva kojima su potrebni. Vidimo iz tabele da se u hilomikronima nalazi čak 90% triglicerida, što jasno ukazuje na njihovu funkciju. Hilomikronima se također prenose i liposolubilni vitamini unijeti hranom. Sada prelazimo na endogeni put metabolizma lipoproteina, a počinjemo sa VLDL. Prvo da kažemo šta predstavljaju ove skraćenice kod lipoproteina. One se odnose na gustinu čestice, pa će tako VLDL biti very low density lipoprotein, IDL će biti intermedijarni, a LDL je low density. Gustina je direktno proporcionalna procentu proteina u lipoproteinu, pa u tabeli vidimo da rastom količine proteina raste i gustina lipoproteina. Najveću gustinu imaju HDL čestice, odnosno high density lipoproteini. U sastavu VLDL čestica je apolipoprotein B100 plus endogeni trigliceridi i holesterol koji su nastali u jetri. U tabeli vidimo da VLDL također sadrži značajan procenat triglicerida, tako da ovi lipoproteini predstavljaju izvor triglicerida u intervalima između obroka. VLDL kada uđe u krvotok također prima apolipoproteine C2 i E, kao što je to bio slučaj sa hilomikronima. Dakle, vidimo da je HDL u stvari rezervoar ovih apolipoproteina koje dijeli ostalim lipoproteinima. Apolipoprotein C2 će omogućiti hidrolizu triacilglicerola koji su u sastavu VLDL-a u tkivima gdje je to potrebno, dominantno mišići i masno tkivo. To radi tako što aktivira lipoprotein lipazu koja se nalazi u kapilarima pomenutih tkiva. Nakon što se smanjio sadržaj triacilglicerola u VLDL, nastaje remnant čestica koja sadrži apolipoprotein E i apolipoprotein B100. Opet se vraća apolipoprotein C2 HDL-u i ovdje se jedan dio LDL-a vraća u jetru vezujući se sa apolipoproteinom E za svoj receptor na jetri. Preostali dio nastavlja svoj put kao IDL. IDL vrlo kratko živi, može se preuzeti također u jetru preko apolipoproteina E ili se transformisati u LDL pomoću enzima HTGL, što je u stvari hepatička triacilglicerol lipaza u sinusoidima. Ona smanjuje sadržaj triacilglicerola u IDL-u i nastaje finalni lipoprotein LDL koji je bogat holesterolom. LDL gubi i apolipoprotein E, tako da mu preostaje apolipoprotein B100. LDL čestice su glavne odgovorne za transport holesterola do perifernih tkiva. Oko 60% LDL-a će se vratiti u jetru preko LDL receptora, to jest preko svog apolipoproteina B100. U jetri se taj holesterol može izlučiti bilo u vidu holesterola ili se mogu stvoriti žučne kiseline. Ostatak, 40% LDL-a, se transportuje do perifernih tkiva koji posjeduju LDL receptore koja iskorištavaju holesterol za strukturu ili za pravljenje steroidnih hormona. Dakle, to će biti mišići, adipozno tkivo, nadbubrežna žlijezda, gonade. Ostatak se uklanja pomoću makrofaga koji gutaju LDL i uklanjaju ga iz krvotoka. Ovdje samo pričamo o fiziološkim procesima, ali tema za neki naredni video će biti upravo ovaj dio metabolizma lipoproteina i zašto je loše kada imamo višak LDL-a, odnosno zašto smo ga prozvali lošim. Sve što nam je preostalo je metabolizam HDL-a. Tu se radi o reverznom transportu holesterola, a sada ćemo vidjeti šta to znači. HDL se prvobitno stvara u jetri u vidu nascentnog diskoidalnog HDL-a. Određeni dio se stvara i u crijevima, ali jetra je značajniji izvor HDL-a. Na nascentnom HDL-u se nalazi apolipoprotein A1,
koji se vezuje za svoje receptore na perifernim tkivima, nakon čega dolazi do transfera intracelularnog holesterola i ugradnje u HDL. Pomoću enzima LCAT, odnosno lecitin holesterol aciltransferaza, dolazi do esterifikacije holesterola, čime se onemogućava njegov izlazak iz HDL-a. HDL na svom putu postaje bogatiji holesterolom kako se puni iz perifernih tkiva, recimo iz makrofaga koji imaju višak holesterola. On će taj holesterol na svom putu dati tkivima kojima je potrebno za stvaranje steroidnih hormona, ali isto treba napomenuti da se konstantno odvija razmjena sa drugim lipoproteinima. Dakle, daje holesterol lipoproteinima VLDL, IDL i LDL u zamjenu za triacilglicerole. Također, HDL je rezervoar apolipoproteina E i C2, te se oni konstantno razmjenjuju sa drugim lipoproteinima, što smo vidjeli i ranije. Isto treba napomenuti da ovo nisu jedini apolipoproteini, ali zbog jednostavnosti su prikazani najznačajniji. HDL svoj put završava u jetri, za koju se veže preko apolipoproteina A1. Jetra će onda dalje znati šta da radi sa komponentama HDL-a. Dakle, glavna funkcija HDL-a je da vrši sakupljanje viška holesterola sa periferije. U tabeli vidimo da ovaj lipoprotein ima najveću zastupljenost proteina u sebi, te je i najgušći. Sigurno ste čuli kako je LDL loš holesterol, dok je HDL dobri holesterol, ali stvarnost je da su oba lipoproteina značajna za transport holesterola i triglicerida. Istina, u stanjima povišenog LDL-a i sniženog HDL-a dolazi do određenih poremećaja, što je tema za neki naredni video. I to je to. Nadam se da će vam poslije ovog snimka biti jasnija slika o ovom važnom procesu u organizmu. Opet ponavljam, ako nisi, pritisni to subscribe i like dugme, a u opisu ću staviti linkove gdje me još možeš pronaći i biti informisan o izlasku narednih snimaka. Vidimo se i srećno sa učenjem.